Yatmak. Aydan attı orada. Tabaklardan sonra tabak. Bana karabay alır değil mi? Aşağıda geldim. İşte ben alacağım. Sen kim lan? Sen it kaptı. Tuvat. İyisin. Şeyle lan bunu. Başla. Ne diyor? Kapat. Giyin gör. Hayır sen. Bana açıldı mı nedir? Az kalan O. ben de muz gitti. Az kalan. Ceyhun'un muz gitti test etsin. Hala bekle. Bak. Teyze koydan coşmak var mı? Böylece de değilsin. Böyle de öylesin. Oldu ama. Sen fiyat koydan yaktarsan böyle de. Cevap al. bize Bursa aşkını ceşkili. Gengeri emeği var hiç anlarım Yine işte öldüm biledim. Kavanyeti ciğer. Oşa boşluk cöyle oynuyor. Oşa öyle kandılar adam öldü. Hala baktan ne geliyor? Gülüyor bakalım. Girmediniz böyle falan. Uykudan gelmedi lan. Ne yaparsan. Değil misin? Ne ödür falan. İşte Morgan. O sana da tutar. Allah'ım. Açık halk gitti. Yarın gece bakalım buradan da. Bir tane video çıkar geldi mi? Hoşça peçeneden daha birini alın senin hazırlığında. Harika. Hem de. Oh, amma sen geçer. Öyle. Güya valla beçara işçiliği besliyor. Var ona bir ona. Yalım Niye kaçsan be? Hayır sen. Ha? Tam bir türü çıta olma. Çıkar da geliyorsun. Çünkü 5. klasdan oldu hadi. 1. klasda kayıt bitmiyor ya. Ne zaman gülüyoruz değil mi? Bilirim hadi başla. Ben daha gel. Ötken taksiden gelirsin böyle. Bana koşun. Bak çıkıyor şimdi. Sakbol. Galiba oldu. Sakbol komandasına. Yalanla. Sakbol komandasına. Kaptanı iki kaptan Rahmeyin kanadı öyle. 15 bitti. Belki zaman tapşıramaz ha. Tapşıramaz. Sağa geliriz. Sıkım çık dedi öyle atanı apanı yiyeceksin turgan biraz çıkaya koştan boşuna bağırın çakır gel koy. Öyle de dursa hazır. Balatay bunlara düşünüyorsun da turup bunlar ayıkkandan canı çalışan. Anan nandaylar var. Nandaylar var ha. Geçen turana günler. Yeri var. Güzel merzi var. Ne yaptık? Ne sözsüz yaşayacak olmuşuz gerekli. Gitmeyle mi? Dayla karadın. De men kaynayayım ne zaman basma. Tamam. Sen kaynene it kava öyle. Tamam. Oynayanlar Ha camı. Hasta da yok bu. Baktaştan kızı. 15 var. 5 konteyneri var. Nene herkese kaçar. 25 zaprojes maşinesi var. Oşa 15 Oşa olacak kişi oşa oturasın. Ben maktanmayım bro. Oğlum bana koray belleçe. Bana canım bana koray belleçe. Vallahi vallahi. Orada yine merak ettim bana tutar. Tamam Kıbrıs'taki formülü. Saç yoracaksınız bol vatan. Şimdi get at korku adam otur. Sen de mamas var. Sen de yeni oldu tam yok. Mutuştadan gidiyor. Bu kodamın saçta. Şimdi bak şimdi Nurik. Ya Aktay Kağızlar'dan başlaylı bu. Ne mene? Çoğunu mesle. Şey buyur vasal. Hani Aktaylar girvanı tezil. Naziran daha iyi Naziran. Ha iyi koydu. Dişi bol düş. Dost. Kıyal baby. Naziran. Çavurdayız. Biz gibi olmaya çalışıyoruz.
Sunup kulum karmacı Tülölüktü bolup pembede Gök kıynalar beni sandı Gök kıynalar beni sandı Men suranam senden suranam Sen ayrılsan da bulanam Koltuk taşıp sen benim basım Halkımından ay ben çıktasam Halkımından ay ben çıktasam Düşün gördüm senin oyuma Bir almadın kattın yolunda Cürsün gerek sende kıynalı Oyga batıp sarı sanaga Oyga batıp sarı sanaga Men suranam sende suranam Sen ayrılsan da bulanam Koltuk taşıp sen benim basım Halkımından ay ben çıktasam Al suranam sende suranam Sen ayrılsan da bulanam Koltuk taşıp sen benim basım Halkımından ay ben çıktasam Halkımından ay ben çıktasam Ramata kalsan giyinti çıkır. Ben ramata alacağım. Nasıl otursa da demleme kıstırır. Tatıyor bana. Ben ekstradan koyuyorum. Yenge özünüz başta Siz sürüp verin. Bana başta koşun. Şu bayramına kutlu olsun. Daimler şimdi ballarga bilim bilip jürergile. Densolluğuңар olsun ha. Tuğan urup menen, şu nevereler, tuğanдар menen birlikte uşintip esen bolgula, бар bolgula, bay bolgula. Bay döletin bersin, пайгамбар жашын берсин силерге. Şu baldarыбыз өзүңөрдөй жакшынакай билим алып, şu илимдүү балдардан болушsun ha. Ya ağızlar emez. Baldardı uşintip сыйлап келгениңиз үчүн. Алгылайм балдарыңардан немесе бериңер ошол акылды Жаш эмессиңер. мындай чогуу деле отура албайсыңар. Кичинекей убакта биз аябай Биринчиден сизге рахмат, ушу уулуңуздун кызматын кылып атасыз. Рахмат, арыбаңыз, карыбаңыз жап-жаш боюнча ушу кызмат кылганга жеткирсин, дайыма жакшылыктарга кызмат кылыңыз. Ошо бала бар экен, ушуну жасап атасыз. Рахмат жоң сизге. Андан кийин мына ата-энелер баарыңарга дагы рахмат жоң. Ушу балдарыбыз, кыздарыбыз деп ушу жакшы нерсени уюштуруп атасыңар, жакшы самалыктар жасалып атат. Акыйкат силер ошо акчаңарды берип, магиле мынаны жасагыла дебесиңер, балдарыңар каяктан мынтип чогулат, каяктан мындай отурушат эле. Эми акыйкат балалыктын акыркы күндөрү менен коштошуп атат, жаштыкка кетип атышат. Ушу балдарыбыздын, кыздарыбыздын келечекте багын берсин, бактылуу болсун баардыгы. Ошо тилеген тилек ой максаттарына жетип, ошолор келечекте ушу бизди жакшы гана жактары менен сүйүнүккөн адамдардан болсун. Келиш келе алда келбей калыптыр. Буларга да рахмат. Атамгасын таанытып коюшкан экен. Анан атамгасын таанытгандан кийин бизге өткөрөт да, анан ошон үчүн баягы жогорку класстын кызматы аз болсо да билинбей эле кетет дегендей болуп атат. Начальник класста атамгасын таанытып ушул көкүрөктөрүн кагышат. Эми бул жөнөкөй эле айтылган сөз, эми баягы коллегам болгон үчүн айтып атам да буларга. Коллегам болбосо буларды мынтип деле айтпайт элем. Буларга да рахмат жоң, ушул колдорунан келген жакшы сөздөрүн айтып, мектепте кээ күнү эне боло калышат, кээ күнү ата боло калышат. Эми ар түрдүү 30 окуучу болсо 30 кыял бар, ошого түтүш деле оңой эмес. Мугалимдик кесип деле мындай карап турсаңар оор эле кесип, ошого чыдагандарга да рахмат дегендей болуп атат. Жүзүңөрдөн дайым күлкү жайнап эле турсун. Ке алгылайм, алгылайм. Сиздер алгылайсыз. алгылай Эжек аракты Канча балаңыз? 32 канча окуучу? Айлема. Азыр ар бирин бирден Азганы жигит айыш. 35 жол окуп. Биздин 35 кой бизет.
olsam. Eме сүйлөгүңүз келип кетти окшойт. Сөйлөгүсү келет. Ошондугунда анаркы эже айткандай ак кагазга биринчи биз чийгенбиз деп мактанабыз дайым эле төшүбүздү кагып. Ошончолук эле балдардын жүрөгүнөн деле орун алганбыз, баары бир эч качан. Биз деле бүгүн сизден талашып атабыз. Эмне ушулар окуткан деп. Ошончо чоң класстын мугалимдери нааразы болдук, биз деле эмгегибиз бар деп. Нары ата не нары мугалим болуп сүйлөйбөрөм. Химиядан биологиядан Сиздер бир саат турган мезгилинде неме кылышат. Мурдуңда ак болсун, балдарыңарды көрүп атасың. Колуңду жууп кел, басың өстөрүп калат. Biz albalık da. O şeycikiler görüp kalktılar. Sizler paylı koy. Ben süyleten özüm söyledim de bana kimin normal yazdı. Burası iş beytilim. Öyle aktan Geçer arkadaşlar. Анархан жалбайсызбы? Жақсы деп көр. Анан балдарыңар айтып бардыбы? Тап келет го, монтаждаганда сразу эле копия кылып ар бирден 22 окуучуга бирден неме диск алып келгиле. Ап кепеден сот. Анан ага кошумча 50 сомдон экен. Эгер 2 диск болсо 100 сом болот экен. Кулагы сырткары болот, ал 100 сомдорчу. Эгер 2 диск болсо 2 неме 100 сом жасатып алсын. Анан кийин неме болсо мынердегилер 22 тең алат деп койгом мен. 22 35 tane var alıp sargaysı aldı. Yok hem 35 var 9'lu tüketkenler al özlerinin ihtiyarı değil. Okugan da. 22 gece kesmeye 23 debeyiz bakın. Sen aytpay kalsın, hem aytıp berim. Hem Samat'a aytıp koyarım geldim. Kesine bir de koşunca sen geldim. Kunduz'da aytıp koyarım bana. Ece kesine bir de zapas. Daha birden koyuyoruz, birden alalım. İyilerini uçturayla. Ben de şöyle koyalım. Çıkkanda biz girip yetişiriz gerek. Bunlar tepkiler şey ya bu hayımının on. Hanım Nurgaz'ın özüne sunuştu. Yok kafeye geçip durdu orada. Kızım alıp alıp nemege varam, jengemkine varam da ana men Bugün kızlar silah işte. Kızlar anda mına kameranı karmamayla dağı. Hazır birinci klasta ece kese söz verelim. Geleceğiniz bolgun şu ballardan. Men taksız dostu beni şu yerde çok. Bağı ne deysem silerden mına urmatlı atenler apalar oturasыңар жалаң şu silerden kolunlardan çıkkandan keyin ele birinci mektep bolsa oslakta bizim bolubuzga kelет. Anan keyin oşo sizler aytkanday 25-30 balаны çoğultup alıp key günü murdun arşıp, key günü çaçın tarap, key günü patinkesinden boğusun baylap, o ruçka karmatıp anan tetratını izdep taat verip larkı verirse bir yakta dursun. Oşentip жүрүп анан кийин эметебиз адамдын катарына кошуп дегендей менес кылып эми колдон келишинче аракет кылып атабыз ылайым эле ушул балдарыбыз кыздарыбыздын келечеги кең болсун бактылуу болсун Кудай кааласа буга чейин жаман балдар жаман кыздар эмес баардыгы жакшы балдар жакшы кыздар деп мен көргөн сайын сыймыктанып өзүмчө күлүп сүйүнүп коюп жүрөм жарыман өткөндө дагы ушулар үчүн өмүр бою балейшикпиз. Кийинки мектепти бүтүп кеткенден кийин дагы ушу балейшиксиң да. Баягы балам мынандай ийгиликке жетишипти, үйдө отуруп сүйүнө бересиң. Баягы балам үйлөнүп атыптыр, бүгүн деп дагы ушу үйдө отуруп тойго баргандай болуп сүйүнөсүң. Ылайым эле ошо булардын кийинки турмуш сапары жаран сүйүнүчтөрдү алып келсин, силер үчүн, биз үчүн. Асмандары ачык болсун, келечеги кең болсун, тилеген максаттарына жетсин. Ылайым эле ушулардын ийгилигине дагы жолу кайталайын баары сүйүнчүлөр. Анан кийин ушул дайым ушундай жакшы кыздарды тарбиялап, үйдө дагы ушу бактылуу ата-эне болуңуздар. Бардыңыздар. Анан мына эжекелердин да иштерине ийгилик. Ушу биз баягы өмүр бою ушу кагаз менен, анан бала менен өмүрүбүз өтөт экен. Şu işlerinde iyilik olsun, emeklerin yüzünün görsün biz naga ejekler dagı sizler menen koşu. İşi kılsa daim jakşılıkta jol bolip İş yapın. Geldiniz mi?
Hem ne deyiz öyle hiçbir. Ben Mikilos nyaka girişiyor sana. Ne oldu? Bora mı yaptın? Geyre var. Biraz o bakıyorum Allah'ım. Kayıkça sağlamı ömrümde kayığım Yenizde tapay kaldım dayını Bütün destek bugün duramın Adlimin o şolva Oncu bir tuzdaşım Kastaşım, kurdaşım Ama buldum dağdı kayda vurması Akıllardayım Geç buldu da rahmatım aydayım Alıp gittin okuculayım Denizde dağlar aldım dayını Ünsüzlükte donum buğadım Ötkör destek bugün duramın Adlimin o şolva Donum buğadım Ötkör destek bugün duramın Adlimin o şolva Geçelim kanayla buradan. Alıp gittin okucu Elimizde tapay kaldım dayını Duramın Adlimin o şolva Elimde bilimde aldığım kaçışlardan olsun. Kayseri'de çok özgürlüğü çok çaman olsun. Kaç kesinlikle olur, kaç yerin işte aman olsun. Şularda şu dereceye жеткiriyor. Şu atenler sizlerge den soğuk kalayım. Şu balдар kızlarınızlar erten bir sümünü şu üylengönde, turmuşka çıkanda, nevreli olganda şu жақсы күндөрүн тең бөлүшөлү. Şularda okudu şu dereceye жеткен шарапат ичиге да den soğuk kalayım. Şu bergen bilimiңиz жогунду болуп, şu балдардын жақсы күндөрүн көрө бериңиz. Анан ушул үй ээси жеңеме да рахмат. Ошо небереде мынантип сүйүнүп, дасторконун жайып, эч кандай немесин аябай турат. Жеңем да ден соолук болуп, ошол Мекине башка неберелердин жакшы күндөрүн көрсүн эле. Арыңыздарга рахмат. Жалғыздар эми.
Lay lay